Lijep pozdrav svima. Reći ću dobro jutro našim dragim prijateljima u osnovnoj školi Safet Bek Bašegić iz Visokog, a dobro večer za sve one marljive đake iz Bosanske etničke škole koji nas prate iz svojih domova u Sidneju. Dobrodošli na našu prvu zajedničku online radionicu, a nadamo se da će ih biti još puno. Prvo želim da pozdravim moje visočake s vama iz dva razloga. Zbog toga što sam u društvu dviju škola koje su mi najdraže u mom životu. I Bosanska etnička škola u Sidneju, kao što je gospođa Maida napomenula, bio sam jedan od osnivača te škole, a i moji drage škole u Visokom, neka smo mi to zvali donja škola. Ja sam išao u gornju školu, ali uvijek smo imali susrete, razgovore, dogovore i druženja iz donje škole. Hvala vam zaista od srca za projekat koji smo mi uradili, a za koji ste vi glasali i vjerovatno ste mnogo doprinijeli da mi budemo prvi na tom glasanju, a za dalje ćemo vidjeti šta će se dešavati. Hvala vam puno. Ova saradnja je velika čast za obje škole koje su tako daleko, ali uz tehnologiju tako smo blizu u ovom trenutku sad. Posebno za... Ma, svaka čast. Tako ste nam dočarali duh Bosne, harmonika, prva liga i ovi momci iz prve klupe i pratnja. Oduševljeni smo. Evo, ja govorim u ime svih nas iz... Jel se slažete?
Hvala vam, do skoro viđenja. Hvala vama puno od srca. A i vidimo, jel, moramo do Visokog svratiti. Pogledajte kako su nam lijepo predstavili Visoko. Pogotovo ja sam bio nedavno, ali morat ću opet. Visoko je jedan od najljepših gradova u Bosni i Hercegovini. Svi su lijepi, a Visoko ima nešto specijalno. Dođite pa vidite. Hoćemo, naravno, vrlo rado. Zahvaljujemo se još jednom i predat ću vama evo tu ulogu da nam kažete taj krajnji pozdrav. Evo, mašemo. Ćao, čao, doviđenja, sve najbolje, čuvajte Vidimo se. Vidimo se. Ćao. Lijep dan. Doviđenja.